Kashitiu Paul sige nong room, kalanong kabalay. Kajing mentoy tam ayu te kalong kajong uju, lani ka mentoy ayu kajing ot share. Shibun laha kanu karukom, kam tam na bahaki la ay penri, yakiktin kijong blay. Kumno te ladadon ki bamshim langit, kata kajing bam nget jongki kan pendamno kajing yaine stem kajong blay. Kumta Henry to ay ba on nyaw yaw blay ba shisha, lau briu baro ulong balam ler kumbalatho. Ba on la pen kesan ya me hakiktin jong me. Bat ba men la thiaw haban bishari me. Henry lada kajing bam hok jongi, kapen ishai no ya ka hok ublay. Ke engin ya ong, ublay ulong bam hok na uba penhap ya la kajing bitar. Ngakeren kat bakum karukom rio. Kumta namar haba kumta kumno ublay un bishare kapatay. Henry la kata kajing shisha kajong ublay, da kata kajing lamler jonga kalayo roy kamtam syaka burom jong u, hatu balay badang bishare ngaru komu bapop. Shisha balay ongno sundon, kat kumbala keno benyangi, bat kumbadon kibayatu skem bangi ong. Yangin le ya kapas niyo da kababha kan yo jia. Kiba kajing penrem jongki kalong kabahok. Kumnote kajing long jongi ka khams niyo banya ka jongki. Habadale leiru namar menshwa ngila ong skem. Bagi juru bagi grik kilong baro hapo kapop. Kumalatho omdanu bahok omdanu weiru. Omdanu basyempang. Amdan ken ubawad yo blay. Baro kilaya sakmano, kilaya kala bammentoy lang no. Amdan ubale babha, amdan wat uwairu. Kerendang jongki kalong kajing tep baang ringheng. Daki telie jongki kiju syukur. Kabi senyong kalong hapo kiremiang shintur jongki. Kibaka shintur jongki kidap da kajing tim bat da kajing ktang. Kikijat jongki kilong kibastet ya kaman penmi no ya kasnam. Kajing penjot bat kajing lanot kilong hakalenti jongki. Bat ya kalenti kajing pensuk kim shimla itu. Omdan kajing syepti ngyaw blay hapersya ki kmat jongki. Ting ya tip biang baiki ki ru kat kibaka hukum ka ong ka keren hakitaken kiba hapo kata ka hukum. Bakumta on yo pensngap no jar ya ka shintur baro. Bat baka pertai baro kanong hapo kajing penremu blay. Na bakumta na kijing le ka hukum anam penkesan ya ka way ka do hakmat jong. Na marda ka hukum long kajing tip ya ka pop. Henry minta la penpau shinna ya ka hok ublay klem ka hukum. Bala plashay no ya ka da kata ka hukum bat de kinong itu lupa. Kata kalong ka hok ublay kabada ka jinget hau Jisu Kris ya kita baro pat hagita baro kat kibangen. Namar omdon syu kajing per. Namar baro kila le pop bat kila du leno ya kaburom gajong ublay. Ya kibala penkesan de kajing jong uken da kata kajing siuspa kabau Kris Jisu. Ya bala bu pa ublay ban long kajing penyasuk da kajing nget hakasnam jong u. Pan pau ya ka hok jong u. Nakabenta ka bamap ikitigi pop ikibalale menshwa hakajing ya isya ka jong blay. Ya kaban penpau ya ka hok jong u hakani ka por ka bamenta. Ba unlong ba hok baru wa penkesan ru ya uta ubadon kajing ngat hau Jisu. Hang no te kajing sngo sarong. Lakhang no khop ya ka. Dakano ka rukom daka jong kijing le ken Henry daka rukom kajing ngat. Namar kata ngiyakut niano bapen kesannya ubriau daka jinget klem ki jingle ka hukum. Lani ublay ulong tang ujong ki juhi, umlong ujong ki gentle ru, hood ken ujong ki juru, hood ken ujong ki gentle ru. Naba ublay ulong way, uban pen kesannya ubala ot share naka jinget, bat ya ubam la ot share ru daka jinget. Ting ya pendamno ya ka hukum daka dika jinget, kumta Henry shisha ngia pen scam ya ka hukum.